khovelin hun tam anei talo tunlai khovel din hun le luka bung somni pakhat le mathai bung somni pali hi zir chiang ila khovelin hun tamanei talo ti chu chiang takin kan se thayang lali so lo lan le hun hi a hnai hle in alangta in buat sai a hun tak zetani bible chuan timothy thon ni bung thum chang khata changa ni hunhunga te chuan hun khir tak alo omang tina soya tirko polan ni hunhunga mi tam tak te nung chang tur chu alo tar lang kiau bok mi te chu hetiang mi hian ni ang mani in mangai tu te tang kangai na tu te nu le pa thu oi lo te chapo te mangai na pian pui nei lo te in sum thei lo te mikol sen te le thadu hau lo te pathian aya mani lom na mangai tu te pathian mangaya in chala athu oi lo tu te ti in evangelist Billy Graham chuan interview anei tumin bible hian messiah lo kirle dona chuan sualna le boina na satak apun tur thu alo soilok to a chu tuna kan hun ton mek hi ani ton lom ni ti ina soya chu lo ni ta se engtiang che in nge ma sang zol nei ten hun nung an lo mu lok to chu phel ani ti kan sia thei ta kang tuna hian thil ti theina mak tak chuan khovel huap sarkar pakhat poisa pakhat le sarkar pakhat din tuma thok mekin bible sil lok na chu an ron tidik mek zel ani hi bible silok na siat thiam ngai lo le thil in thup genesis a babel in sanga tanga in tan to le thupona armageddon in dona atop le tur chu kan mu thiam chhota mek ani he thil kan soilan tur hian bible thuru ka tanga bible hun nung silok na ro pui berle khir khan ber ba ka michal lang khovel huapa hausa zual than big tele ram sang sanga an corporation in zar phar chuak maite international banks the government agencies the think tanks the foundations the clandestine organizations te manga khovel chu sarkar pakhara siama poisa fai tel to lo cashless society din antum dan tele shakho pakhat universal religion siam antum dan zong bible in alo soilok te chu ahuam telvek donani khovel chuan avor to pa thleng meka hun hunhunga thil thleng tur chin chiana te chisang sang chu chak takin alo thleng chhomol mol boka chung chin chiana te chu zual kowang maya hun hunung maswai atan lo thlengin geopolitical jam sang azira mishing khosak dan economic technological culture le moral khoidang lamna ang zong te in alo lang chuak mek zelani hi he khovel hun top in tan chona tura shwai tu thasui chak tak chuan mi zong te chu min fan chuakin min khoi tel veka tsunami rap thak taka thil engkim tui noya alem pil duak kang mai hian tun hun reilo te a hian mi tu te po in du thlan na siam na tur kan ma chon mek ani khovel chu ain lumlet mek lai le thunun hlei thei tolowa akal mek lai chuan zo na man mo thlak tak pani alo piang ngala pakhat na pathian in bible a thuru kot sia thiam har sa takalo zepa chu hun nung in tan na chuan hai chu thei ani tak angem pani na thu shil lok na omzia chu hrathiam ta ila hun nunga kan him na tur le chan chua kan ni theina turatan apoi mo na anei angem ti te hi ane bible thuruk makle ro pui the great biblical mystery ngun taka bible thuruk zia te tun nai kum nga chung vel en fi ani nuwa armageddon in dona turin borok in mung chhozel ti mu thei ani ba ka thil mak tak puan zar tur a omtela chu elite khovel mi house chung chuang ho khovel thunun tu te chu international politics le economics chungchanga uklu tuka inrolin engkim anthunun de vekti shiat chu ania US official pakhat chuan khovel pumpui sarkar te sumle pai manga thunun na tina vua hialani chutianga zirchena kal chhozela chuan hun in her zelin bible silok na ati dik chhodan chu mufia zelania khovel pum huwa pa mithil ti theite khosak dan chuan ma sang babylon ni phungnen khan aruk te in inzomna anlo nei rengti ti chiang tu thil tam tak siat chu ani to boka
chu Babylon tharau fin na manga nam masa te poisa thil ti theina manga thunun an ni na le khovela sarkar pakhat din tumna lo chuana bul ngei chu hun masa a nam sang sang te in pum khat tumna malak na masaber angkha voinia chuan new world order tiavu ani ve ta thung ani khovel shoi tu langsar berber ten interview na an thu soite geopolitics ram sang sang mi pui the khosak dan economics eile bar sumle pailam baka science and technology lam thiam miza berber the thu soi thin de chu apoimo lai lakshana ngun taka enfi ani nuwa minol puite siat thiam thei turin chanchin bumi tele shillok na lam zir chik tu de chuan babulon thuruk ti lekhabu chu ti chu ani tange nge a khovela aru ka polding aru ka in thun zom put maiten tun lai thil thlengnen in zom na an nei tihle bible hun nung chung chang alo soilok te chu ron phor chu atum ta ani he kan thil chui chho zel hian shillok na siat thiam har takte chu ron hai hong zelin mishing te history a political scandals ram in opdan konga ming chiat na le thon thu ngai nom tak tak dangte a hai chuak mek zela khovela boina sang sang lo thleng chung changa mi tam tak zo na zo thin chu a chan na tur aron lai lang ta zel ani tuna khovel sa khongai saklem lo mi fing tak tak te thlirna tang chuan khovel chuan van tlang kho sakphung chia drup na tluk sopna ma chon mek nin an ngai ve thowa tuna nam sang sang te top na chu leilung hau sakna hai chwale man na sat luat wang le sumlak lu in jol khai lo lu tuk chuan aron thlen thuai tura an ngai ve ni sa kho swai tu tam tak te ro chuan tuna khovelin har satna ato chhona chan bulpui ber chu tharau lama mishing titlak chiat wangle khovel hun top chin chiana thil in anglo tak tak lo thleng te chu a in to khom thup to wang nin an ngaya hun nu nung chin chiana bible in alo soi to te chu alo lang chho mek nin an ngai ve thungani Israel sarkar alo piang nona chumi nuwa po bible in alo kallen hun anhnai to a thil lo thleng tur chin chiana soite chu ain dotin alo thleng ta zut zut maya shiat na apunga khovel lam thiam na manga sakol chin chiana tur chu ain lai lang chho tial tiala atop na tur khovel pumpui sarkar pakhatanga in chun khom tumna te poisa fai tel tolo na cashless society le sakhokal sual false religion system de chu azirang alo lang chuak tan tabok voinia chuan khovel shwai tu langsar te le sipai ho tu lok te po in chanchin bumi te hne na tlang takin nuclear ral tuam hanga indona le khovel ele bartlak chen na economics collapse athlen a hlau om thu an soi chuak zel to a science lama mithiam economics thiam te geopolitics lama miril te po in thil hlau om sang sang te a in to khom mek te chu mithla in an lo mu thei vek to ni mitam takte chuan sikle sa in thak thleng thut climate change te khovelum tial tial global warming te chu mishing ni phung atana hlau om chho tial tial ani zia an lo soilok boka Pope Francis point mani loka UN general meeting a hemi chungchang a soi to kha sa kho shwai tu ten kum tam tak chunga shillok na lo thleng mek te an soi chuaka khovel pum puile kan rama ngei po hian thil in thak thleng danglam tak chu alo thleng mek ti amu thei bokani chuti mek lai chuan a eng zonga khovel clear tu te chuan mishing chu khol lam thiam na vor to pa chuang chuak mek nin an ngai ve thunga thiam na lama du thu sam hun thleng turin technology te chu azuanin azuang mek nin an lo mu ve boka chu chuan hun thar aron thlen tur an ngai ve thung ani mithen khatte ro chuan khovel chu eile barlam le van tlang nun phung tlak chiat na tura a ko tlang adak der to nin an ngaya chu bible in she om na sata great tribulation ati in tan na tura an ngai mi bokani chu huna chuan khovel mi poite chu na sata ka suwa samle ti chiat nei in a vor to pa armageddon in do na chu alo thleng ngei turin tura an ngai chu tiang hun lo thleng meka chuan ngai dan tlang lon taka chuan antichrist chu alo lang
ang chuak anga Israel tenen inrem na thutlung het tak asiam thuai ang ti chu ani chu tribulation hun masalama chuan khovel chuan remna le hausakna nasatak aneyanga nima sela hun chan vetnulama ero chuan antichrist chuan athil ti theina chumangin khovel pumpui chu athununanga global government economic system pakhat le sako pakhat chu azol nei dermangin adin chhotura ngai anibok chumi nuwa ngei chuan ama lema chu pathian anga in chalin khovel mi te zong chu ama chibai buk turin atiluyanga mipuite chu achin chiana mark of the beast chu anei tir tura mitam takte chuan an ngai ani chu chin chiana tello chuan mipuite kho sakkonga anmamo engma an lein an shal theilowang in dona hnung ber alo thlen huna chuan in dona wangte shi thalo leng nat na wangte tram tlak wangte leilung chiat rap thlak tak wangte le antichrist in rap thlak taka athunei na aman dona wangte chuan khovel mishing hun thuma thena hun ni emo hun khat le chan ve mo chu an thivekang chuti mek lai chuan mi tam takte chuan khovel in dona hnung ber le hun khir tak lo thleng tura thil chi sang in mung mek te chu an semi alo thungani Bible in thupuan bungsom pathuma mishil lokangin economy pakhat sa kho pakhat le sarkar pakhat siamna tura ruam hanna chu akal mek zela kantan chuan he khovel in pum khatna tura ke pen mek hi shillok na tidik tuania nima sela hemi kong khovelina azo chho mek hian engtianga hun rengi aw don tiero tu man kan shelo poisa fai telwa kalphung thar don tumna le khovel lam thiam na manga sakol chin chena siam tumna mark of the beast technologies kal chho mek chu khovel pum pui thunun tura thil poimo masa antichrist le zol nei derta na ti masak nge tura bible in alo soilok chu alo ni Hitchcock chuan poisa fai tello society din tumna chu alo thleng mek in amua abultan na chu alo thleng mek to a tunlai khovel kalphung kan thlir chuan hemi hi atin zone chat to ti kan hmuani then khat phei chu alo thleng chak em bok hetiang taka hun hnung shillok na alo in tok khom tuk tamai hi makkati hial zokani ati